Baik bin manekat alaki neno I hita ikutin hetanu ananus neno nanete kanal YouTube GKI. So itsulak nino newit an bitabu I mabitin ako sulat ne Paulus niatoslan niya bitin Efesus nakatin ela mese talante ela boes samno nuan neno I inakan Kristus an hatanikit ay malakit at onen amus neno ang feke hinef enati hay mihin maampaluli ho aan an bihemonim nenok nutu faik nutu amin babe no manekat alaki ay malakit kiustake ela bo esamno lenahana kamnak na tuinek atep aknino neo neno anan kita mesbok tokin kita pinimenuan het haumak wisneno noknek palsait babe no manekat alaki tuaf mese an palu neklumit an biin monin neno nok lasile I hita novait monik nok alekot leka hita ikut o kalekanan suat hit katamdaw mahitami ilan feu lehenikikit neo meusine leka tuaf mese an move an bisanat inkan mo ifabi if matanef henasuni in aon kaisanat an fani on baut mafena lenaveka mana olep kit hitat mon maat olel matak nanipu at nikantani alekanan tenap alekot santuaf na sekekit het mo matat nautatuin in lalan hit nikentis lalan amneot lehe at nautatuin bay menu manekat alaki hitam nau ne Adam nok bihawa sinuasin an mo esanat o kete nuasin na tolo funsinam tau man anek mai lasi I na ton man itun kitnak nanete hit matanek mahit lekok hit kat mu ifalalan hetam an bi abrabalat in sonaf mesma fefane Paulus na ton kit lasi malinat nanete usif Yesus hita pinimenuan heta ikutok abalbalat neno anan anfani onete len nalako kit ta komunit ahunut lena hinunok sanat matem temonit feu lena ubonan bi ama usneno in manekan ne Paulus naleta in monin an bitabu ahunut infani on abulalut ni olekanan tuaf le anfani on anah wisneno besna tuin ama abitanotunan in manekan inate une Paulus inekan talante inapini sona henaton lasi amneot niu pah neno anan anfani on lalan lenikikit hetateftok abal balat in anfani halinat naik niukit maski hitatef matei kutok alekanan suat at loy baut mafena hit katamtau maatnek baun natuin usi in manekan an hatanikit niki in manekan maanlekit lalan lehet na tatuin amin nakam niken hem like am subscribe mambatin nuani diho ambiansin at onen amos neno amhake mokay henati salahimnen haim namituin amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.